na ong han rư thiang amoy tuk ting para Pathian ni tuk chi bai ule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan Paula te Chhungkaw Chanchin ti thupui kan ngai thladona he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lo mangle theu don nia rom khuami te hnena tirku Paula le khathon bung riat chang som thum thu hi lo ngai thmasale ila tin aruat loka te chu ako boka tin akova te chu thiam achantir boka tin thiam achantir te chu achoi moi boka lalpana thu mal somro se amen Paula le achung te Chanchin Bible kan mu dan tlang puilo en masa ila Bible atanga kan chui the china Paula nu le pa ming mu tura om lova apa hi farisaya ni ti ero kan mu a Israel tha Benjamina chi kal zel te zingami ani a Hebrai mi Judami ni bok kiliki arama tarsa khu apiang ani thu te po kan mu a Sarkar lian le chaktak romi ni na te po anei tel bok ani tirko Paula hian farnu ani ani ti tirko te thil ti bung som ni pathum chang som paruka kan mu a rombung som le paruk chang som pathuma hian unau pa ani ani ti kan mu boka rufa le anu kanu ve bok kha chibai mi buk sakang cheu ti in na soya kanu ve bok ati awang hian Paula hian unau pa ani nge ya rufa ati hi ani nge yang ti hi ngai dan tam tak a omani judapa te hian an chung ko ezon na hi an fa te an zirtir fo thina chuwangin puan in siam ezong chung ko an ni arin om hle a hetia Paulan puan in kaya eron zong chawa arong bol pa ama ni aron in to del chona hian ano pante ta tanga apa kai hroina hnuaya puan in kai zir chuak ani nge hi rin ani rim taka na thok thin rong bol bok tu ma ti hau tak lo tura ma ni in to del tum ram mi ani ti kan mu ani aro pui khop mai adot le chuan Paula nu le pa Chanchin hi han chui zui le lokila kan soita kang khan Paula nu le pa hi an ming han hriat mai na tur source awang le a kum zabi palina huna Pathian thu thiam tak kum edi zathum somnga le pasari le zali somni in karami Jeroma Bible thil fe na ziak tu chuan Paula nu le pa hi Galilee muna giskhela atanga lokalani ti inaziaka ano panlai Chanchin te po mutur a omlova Jerusalem Christian te ati du da hun lai kha hriat a lo chau tran nat ani chawa a Chanchin po chhuilet a harta reng ani anu Chanchin po hi a han hriat tur waka om chuang lova amai ro chu a Chanchin Bible atanga kan mu te chu niriat nia sertan ani na te Israel tha ami nge ani thu ama suite Benjamin chi ani thu a suite Hebrai te laka Hebraya piang ani thu a suite le dan zom lama farisaya ani thu a suite hian tirko Paula hi sakhonga isak tak le mani in chung lama po a sakhonga isak tak ni tura zirtir na te po lo dong tha hle thin ani na atar langin alanga kan fati en kolle kai hroi konga nu le pate poimo zia tirko Paula nun hian min zirtir na sahle ani adot le chuan kiliki rama tarsa khomi anni ti hi kan soito a hantar lang le ramila tirko te thil ti bung somni pakhat chang som thum pakwa a chuan kiliki rama tarsa khu ami khona mena om kanilo ti in akhua chung takin asaya apian na khua tarsa hi khopui hausa le rom sarkar po ina chia a ol khua ani a savuna tanga siam puan le puan in siam chu ko nga po an mingthang le a namrang rang nun zia pholan na le
zirna hmun puiti ngam ani boka Greek ho fin na stoic philosophy anti lama po khanin an duailo tak zitani tichuan an che na khovel mi ni na an nei te hetiang hian han enzuile lokila apakhat na chuan hebrai mi ni na pola hian aneya juda le hebrai ti hi kan man pol fowa Israel hebrai mi juda nam hanti hian kan man pol vek mai thina mitam tak chuan a riat thiam thei tho mai ama ero chu Israel nam kan hanti hian Jacob fa nam som le nam ni te soina ania adot le chuan hebrai kan ti chuan aprama tha soina ahuam vek bokani hei hi ahua pazau bera ti chuan juda nam kan hanti chuan Israel tha te zinga juda tha kal zelte Judaism sa khua zui tu te akok boka chutiang chuan thisena pola hian hebrai mi ni na te juda nam ni na benjamin chi ani na asoi te hian a originality a pholang chiang hle a juda mi zik luak tak ani na mintarlan sak ani adot le chuan an chena khovela mi te ni na an nei te zinga chuan Greek nun trom puitu an ni na hi alang sarveu bokani thutlung lui le thutlung thar inkara hian kumzali vel zetatla a chu intertestamental period anti a heti lai hian Greek culture alianin Judairam vela po Greek tong le culture khan tu lai sub culture le Korean culture in min runang hian arun na viau mayani chutianga Greek nun trom puitu te chu Hellenis anti a polate omna tarsa khwapo hi rom sarkar opma atang dai to khanin Hellenistic kanti Greek ho culture hianin alo obdai to ani chuwangin polate chhungkaw po hi Judami ni ma se Juda Hellenis anni ati theyang hewang tak hian pola po hian Greek tong athiam hle a he a experience hi rong a bol nuwa a chhor tangkai ema Gentle tenena rong bol turan na sataka chan puitu po ani zuita ani khovel mason na le culture in nek na kara hianin kan om veka anek zingami kan ni vek theyani ma se chung te chu in ne tir lova kan experience kan ton riat ngei te chu rong bol nan tangkai taka man thei ani zia pola hian min zirtira zoram ring tu te po media influence na em kara hian media kan nun ti chet ti lavin media te hi rong bol na tangkai taka mangta ila apoi mo hle ani adot le chuan an chen na khavel mi ni na an nei a pathum na chuan rom mi ni na an nei poka pola hi juda mi le Hellenis ani na baka rom mi ni na anei boka sarkar chak tak le ro pui tak rom mi ni na nei kha an hun laya khan anin ti the pui viau thina ni ome he rom mi ni na hi anu le pa atanga achom ni in alanga rom mi ni na chuan vantlang huap in thana vote an nei theya rom sarkar hum halna nuaya an oma chia then khata ham thatna dongin an ol boka an property kol theina right an neya kut thak ngot thei an nilawa engi suwa po manse ro rel na ko sang zoka an thlen theya heitak hi pol a hian rong pol na atan bok arun chhor tangkai le ta zelani ti sathila adin mun tha chu chanchin thadar zau zel na atan amang tangkai zel hi avan en ton tlak em voina hian politician kan ni na te sarkar na thok sarkar mi kan ni na te kut na thoka eizong mi kan ni na te kongrang ranga kan ni na hian kan om na apia nga rong bol na rim chang min siam sela avan tangkai em kan nau pakhat chu silonga lekha zira namdang lir mizo ni lawa kom luya chung ho jinga chuan sap tong zirna ni bok rong bol na ni bokin chung namdang Christian ni lo te chu aphakang tokin lali suwa chanchin a hril thina ama po in na satakin ma ason puya rong bol bok mason na ni bok ha ani
chutiang chuan zirlai te po in India rampona te po mun ranga kan omna hmuna pianga kan ni na le kan din mun chu rong bol na Chhungkaw taka kan mang the ani ti kha Paula hian min zirtir tha ema ti chuan hei tak hi Paula hian rong bol na atan a chhur Chhungkaw ta ka Vawiin a rong bol na po adar zawani ti sa thila adin hun tha chu Chanchin thadar zaw zel na tan alo mang Chhungkaw zel hi a enton tlaka rong bol na ril rupumi tak tak te chu an riat ran thin ani adot le chuan an chung ko din mun le in enkol na hi toite intar lang le ila Paula hi judami ni na background nei ani ang takin juda ho rin dan le ti dan phungin anun akai Hruaitu le ani an chung ko hi juda tla dar ho diaspora Jews anti zinga chhertel the ani a Greek ho nun phung le tongin achi an ne tak zeta chutiang ang chung ko a chuan alo selia na makve ang reng tak chu ma nira ma ain ram dangak kanadom hian nam feeling nei hi alo oldu viau thina ni chutiang deuh chuan Paula te chung ko po hi judaram nilo ram danga khosale selian ani awangin juda nam judai ram chunga chengte ai ma in nam feeling lanale firzok anitlat maya tirkote thilti bung somni pathum changru kan en chuan farisai kani a farisai fapa po kani atingat maya he hianin he atong kam hian he hi anim ke thale bokin alanga an chung ko din mun le in enkol na hi asa khomi rum rut maya nama an chiang em bok ani ato bera chuan hetiang hian han khai khom ta ila atoi zong in han khai khom mai to te ang Paula te chung ko Chanchin atang hian juda ten an chung ko an enkol dan that zia anda poimo zia an fa te thanlen zel na tura ha tak chung po a thanim an lo ngai zia kan hmu theya pa ti khan pa ni an lo tlin le a thekoi le Pathian ngai sak lova om mai chutiang ang chu an ti zong mi ani lova nam le sa khu a chiang mi an ni ti kan hmu ani hei ma ni chung ko a theu seng lu ti la chung ko ngai sak ko nga I thang har te ang u tule fa te mamo le sak le pe ringot hi patling ni na alo ni lo tharawa an ma ni nun khal ngil tu le en ton tlak nun pe tu nu le pa ni te hi tu mila kan tu le fa te Pathian thu taka le ko rana ilu pui vezel te ang u hi kan tan apoi mo ani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa kan Pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian Paula te chung ko Chanchin atangin zirtur kan hmu ang te kan phakang tokin kan lo zir ho le ta khongai takin he thu cha hi angai thatu zong te tan mal som la he mini som pali lek chunga kan thu cha te hian kan chung kwa min in enchian tir sela mason kan ngai na te kan chak tok lo na in siam that kan ngai na te min hmu fe tir sela ti kan du hle mai khongai takin he thu cha mangyan Vawiin kan nun kong min hruai le ang che min chandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan di le amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nuam le vek ule